gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ti ibagam, kabadong. Umutang akman iti maysa ka ba na bagas mo, maray? Utang manan. Ay bayadam mo't saan apuro utang? Bayadak to kaday, intun maawat tayo ti pensyon tayo, senyor. Sa bali pa'y dagiti binakapak a kontribusyon mo ko maiti dayta. Di ka agdanag, maray, bayadak tumot lang king ka. Sige, pautangan ka. Nga mau di daytuyan, kabadong. Anya? Agpautang aktaw, into nakabayad kayon, iti utang yaw. Awan mo ti mayat na mga bang ititalon ta. Di so kayon taan panang. Anya, Siya kung timang talon. Uray ta da ni kwarog katulungan ta. sa bagay, awan mo't pakakumikuman ta adaduma. Aging nga kabailan ta pa'y tagtalon. Kain ada panawang. Trabaho lang ta. Alang nga rod, tamangi bagaak iti irek nga ibunubon tayo. Mabalin siguro tay 5 alata nga irek. Nagadon, naimbaga, no ado ti kaaruba nga umay tumulong nga agraep. Addan to. Ay pagpakawan, nukunam kedi nga umayak agdalos dito'y paraangam. Anya kumatidakis na dayta. Isupay ang maibawas iti utang yaw. Masadutak, ibagam iti sabale, ta isuda ti umay agdalos marikwanang. Nalaing kayo nga umutang. Ngam no ada ipaaramid ko. Di kay pulos umay. Di mimot ko nang agikaro kami kan ka. Ti ko na may agbayad kamay. Alahos taon, naglaing kayo nga grasaon. Sigay, panawan ka pa'y maray. Kaya't kuwanggal, ibagayo lang, no kaano nga umayak. Ay agyaman na. Kasapulan nga agtalon kami. Sayang mo't nga may no amang talon iti talon niyaw. Wun iso nga umay kayon to adwa. Tagarado kayo wun. Tangdanan kayo. Ay sanan, irekti kaya't ko atangdan. Kasayatan day tanggam kwarta. Irek. Sige. Di kagdanag. Matungpal, tikid daw mo. Ay na, nagado ti utang da kabadong ken marito yang kanyak, maribanang. Anya, Uray kumamot ano nagaget da, tapno aramidan dat ipaarabid ko kadakwada. isupay a maibawas iti utang da? Wen ngam sadot damot nga men. Di da kaya ti agtrabaho iti nadagsan. Anya ngay nga rod ti araramidan da? No ni marituyang, day talaang agis istambay kan makichischismis ti amuna. Ay, una yan. Nimot ka ba dong, hay? Day tagay ay ayam iti barahang agmalmalem ti aramidan na. Kahit, pangalaan da ngay nga ta iti kankanan da no kasta. Ay kat umutang damanan siguro iti bagas nga isaang da. Kasapulak ti agrap iti talon may paray. Ha? Umay kay ayaban ka ni Marituyang no awan aramiden yaw. Ay, nagrigat sa amot ti agra, paray. Di ka makatugaw, hindi ka makatakdar. Sana ya? Talaga akasta. No kaya't mo ti agbiag di aramidem lata oray narigat. Magsapol ka langan iti sa balay. Diyak kayat ti kasta trabaho, paray. Warog, saan ka kadi anabanog? Kayat mo ti agraep? Ha? Agarado ka nagraap. Ay, mabalin kanya kanday. Ay, agyaman na kwarog. Ay, agkurang namin ti kaduak nga agraep kay. Gawan parikot kanya. Uray mano nga aldaw nga umayak agraap. Ay, nasaya at nukasta. Ay, makumikom ngamin ni uncle mo nga inteng a makimit-miteng. Kapilitan na anday. Kapitan nga raw. Maray, gumatangak man iti tinapay a meriendaan dagiti makiraep. Mangrugi kay gaya man nga agrap itan maray. Wen, Maray. Ay umayak mo't makirap Uray mangrikupak pay laang dito tersinak. Anya. Kaya't kumati bumingay iti irek akap apay. Ay kat addakan ka dayta, marikwanang. Ay maragsa ka no tumulong ka.
Makitinulong tapno into nagapit kayo, adan tumat, irikaw. Sige nga Rod, Marikwanang. Umay ka tatangdanan kayo, iti irate. Anya ter aramidem dito sangot ti barangay hall paray. Umayak lang mo't maki-wifi paray. Day talag cellphone ter aramidem ngagmalmalam. Na, ay kaagmalmalam ka mga cellphone, ano kaya't mo paray? Imbis ngagsapol ka iti mabalin mo apakitang danan. Ha? Ay, kwarta mangki didita, nuadda paray. Ananwam? Mabisinak. Kaya't ko tag merienda paray. Ay awam mo igam kwartam. Nga magis-istambay ka lang. Sige mo na paray. Kanam aday ta cellphone mo. Kunak man no na pang kanakiraap iti talon da kapitan. Nya, Awanon, maibusto manen ti bagas nga inutang mo. Awanon kanun ta. no kaya't mau, si kamay tag diskitar iti bagas, intun maminsan. Anya nga ta no mapan ka makiraap. Tapno addan tumot or urayon ta nga iray. Tanya ti kaya't mo, mandaran na ngagtrabahaw. Na Sika na, ti mapan makiraap, no kaya't mau. ay jak kayat. Kumaano jak amo nga ado ti alinta ijay talon da. Para alin talaeng kabuting mam, no di ka kitakro da. Na Nabangsay, kan kapitpita kamay ko araw. Nagkapuha kay talon dang kalinteng. Napanak nakiraap, tataba daw. Ay, dara-dara pa day tatumang mo amay sa. Kimpit nga rin ti alinta di daw eh. Jak mapugsat, di kinagat ko na. Yeah. Naimbag kayo bay. Adda kayo dito isangot ti barangay haw, lakas la opisina yun di daw eh. Kanya nga opisina may. Kana yun da kayo kami na makikita di daw, itataba daw. Gagangay na ata, umaya nga ron maki-wifi. Naimbag pa ka da kayo Taday talang agpis-pis ba ti trabaho yaw. Yeah. napan kagayam nakiraop iti talon da maribanang marikwanang. Wan, apay. Ay ikwa. Awan ka chismes ken katungit ka. Umayak ko mga... Ay, awan panawon ko kadagita, marituyang. Adupay, tiraupan may. Anya, Agsubli ak tumanin inton bigat. Isu nga awan panawon ko ken ka. no di mo kaya't disan laeng. Agbiro kak iti sabali aka chismis ka. Umay kakit day, ta mapanta tumulong ang makiraap. Panawang kan dito, marikwanang. Ay sus, narigat ang tibiyag ita, kurang kanong ti supply ti bagas. Anya, ay no kasta nga rod, gumatang kan iti 5 akaban nga abastuta. Tidakis na. 5 kilo la kano ti mabalin agatangan ti may sa taaw. Anya, Awanan na. Awan ti gatangan ti daduma. No gatangan ti may sa kaban. ay sapay adumot akabaranggayan tayo ti gumatgatang iti bagas. Ay naibaglakid ninta na panunot ko ti nagtalon. Ay, basitan ti bagas. Sana balay, iti mabiit. Gapasen tayong dagiti mula tayo apagay. Ay na, talaga ka di nga awanan tilakom it abagas maray. Awan. Sa nga pulula ang akilo ti adda dita. Na sapay awanan bagas ama isa ang may. Ay masapol nga min aya, abagas ti kanan yaw. Adamat kamutay isulat tan Apay matan nga itagkurangan ti bagas ita alakaw. Ayawan ti mabalin ka, tadi kay mat ngamin imay nagpailista itinagan nyo iday. Ay, sa dino pa'y itan nga iti mabalin mi apaggatangan iti bagas marikwanang. Ay na, mangan kayon iti kamutay. Ay, naumak mo ito namang mga niti mais. Kas kada kamutay, tuyag. Ay, katanusan ta. Tagkurang mo nga minti bagas ita. Tataba daw. Ay, dumanon kalatan dito, ikuaraw. Di ka agyan dito ruangan. Nimbag tanadanon kayo dito balayaw. Anya ti madamag, awan pa lang ka dito supply ti bagas. Kumpay. Iso asan mi kanon agatangan ti para kada kami kumaabagas. Tada kayon ti gumatang kunan ni Uncle Inteng. Ay, ay nagsaya tinday ta kapanunutan ni pare Inteng. Nuwad da kwartayaw.
In kayon gatangan, dagiti lako ni kagawad ko na. At ti 15 kilos sa bagas, tuyan. Wan, bagas ko madakwarog, marikwanang ken kapitan dayta. Wine, adan maisaang ta bagas, tuyan. Manula ang dayta ngay. Inton kwan maibus tumanen. Ay, naimbag pa'y dakwarog, marikwanang ken kapitan tadapagay da. Wine nga rod, mangrugidan nga gapas. Anya nga tanumapan ka makigapas. Ay, mapainak. No agayab da, akit isu ah. Ha? Maray, gumatangak man iti 5 kilo a karnit manok. Arigla daw, maribanang. Kan mabalin nga utangak pay lang ti merienda tayo at tinapay. Ay, kat mabalin amaray, basta sika. Ay na, agyaman maray. Bayadak to, inton maawat ni Inteng ti honorarium na. Ewan, di ka agdanag. Maawatan ka. Mangisagan ak iti sidaan tayong aggapas ijay talon inton bigat. Sige, umay kami manin tumulong kada kayo ang makigapas, maray. Ay, agyaman ak, marikuanag. Nalpas mo na ibilag dagiti rekwarag. Unang gail. Ay, mapalin nga roden ang maipan ijay ayan ti pagpakiskisan ah. Mabalina na ang gail. Eh, isaganam nga ron ti tricycle mo ta, ibunag tayo. Ariglado ang gail. Ay, sambutan tayo man, tawan bagas mi ni Antim. Uray siya kang gail. Naibus mo tanti na batbati abagas ka. Ay, kit, itayo na tayo, magla pangalaan tayo iti maisaang. Kabayatan adi pa'y sumangpati supply abagas. Ay, lukatam ti kamarenta, ada ijay dagiti ang kabil ko abagas. Wen, Inteng. No adda ka lugaran tayo nga umay gumatang, ilakwan nyo iti 5 kilo. Ay katwen nang runa dagiti imay timulong kada tayo. Kapanab ko arag. Nakagibunag iti bagas. Da kayo ngay. Mapang kayo kadi makiwaypay. Ay, saan? Sika ti gagarak ko ma, tadakayat ko nga ibaga. Anya na ita. Mabalay, ti bumingay iti bagas yaw. Uray, may sakabanlaag no adda. Iti madama ti trabaho mi ti talaw. Di kay pulos umay makitulaw. Ah. Ita, alisto kaya nga umay makibingay. Ay, pagpakasi aking ka paray. Awanin na talaga, ti maisang may. Ay, mano kilo abagas ko matialaam aya. Ay, uray kagudwa kabanlaang ko man no adda paray. Ay, sige. Anayaklatan awan ka ban, takaasi kayo ko ni Marituyang. Ay na, hagyaman na paray. Umay ka, intalaan ijay kamarin. Nukasta, inikan na kamutlaang ni Kapitan iti bagas ba daw? Wine. Ay na, mababainak. Yung pinuskol ko na ti rupa. Nagsaya at magayam ni Kapitan. Wine, iso ang mapantay tamot lang, ijay kamarinda. Mala, dua tama pan mangala iti bagas ni Kapitan. Rumbang lang tasaan ko akabailan nga awitay. Ay, naimbaglakit dahin, taman nakaawat ni Kapitan. Pinautangan yun ni Tata Balong iti may sakaban na bagas? Ewan ko raw, iti kasta, ada pagpampanunutan da nga agasawa. Namuda iti agpanunaw. Awan kas iti padasen ta pakakitaan, no, nasaya at lang ti panagpampanunot, ken panagpuspuso, ken sursuro da. Tapno no makapanunod da, ket agtrabaho da metun. Sabagay, kin may isa, adu itan ti bagas sa supply. Sana nakas iday. Ay, umanay siguro dahi tamay sakaban, iti unag ti 2 bulan, paray. Ay na, hagyaman nak paray. Di kagdanak, intun sumarunong agtalon kayaw. Umay kaminto na dua, kinituyang ko at tumulong kada kayaw paray. Mayat panagkunak ka jak masangaw. Ta, adumot itan ti supply tayo abagas. Adun ti aglako manin. Kasta kaday. No kasta nga raw, uray da kamintaw ti agtalon. Tapno isopay ti pangalaan mi iti bagas may, paray. Kabayatan na kabailan mi paya. Ay, kat maragsa kanak ano kasta paray. Naamiris ko itan ti kurang ko paray. Naskin gayam agsalukag da tao. Tapno at damasakbayan at araon. Intundumtang ti di mapakpakadana di tigira. Ay, wan paray. Pudno dahi ta. Kat maragsa kanak man.
Tababaan iti inaramid ka. Kat nakaamiris kayo. Inteng, ingka man tarimaan nandiya paglutuan. Madamdama ka di. Agin inanapay lada tao ta, medyo napaparawak. Itay kapay lang nga agin ina na dita. Anya aya tinakabanugam. Nagado. Hindi magampay laang. Kaya't mo ayata sagay sa dagiti nakabanuga. Kayat ko amaamuan no anya dagitaan nakabanugam. Tanagbayag kamot ang nakatugaw dita. Nabanuga ka nangan. Kalpasan na. Nabanuga ka naturaw. Hay, puro pagsadutan amin dagita nga ibagbagam. Ingka tarimaanan ti paglutuan. Tapno makaluto ak meten. Madamdama. Makaungot ako. Baon ka la, baon. Maray, kaano ngay nga tangay palinis ni parenteng day takanan? Di mo damagan kanyak. Tadya ka mo, ti sungbat dayta sa ludsud mo. Hindi pa ngay bagaking kwa na. Ay kaipalagip mo to into nagsabat kayaw. Dayta ti problema, ta saan kami mo tanyag sabsabat. Kat into nagsabat kayon to Nungay sikat ti mangipalagip king kwa na, maray. Ay, adon dagiti imbaga mi ken kuana, anas ken nga aramiden na. Ngam ammom no anya ti kanayon na nga isungbat. Anya ngay dayta asungbat na. Madamdama. Dayta, ti sungbat na. Anya. Kapitan, adala kayat ko adamagan ken ka. Anya dayta. Kaano tayo alinisan di kanal? Anya klase at saludsod dayta. No na ta damdamagan ni Tata Badong no kaano tayo alinisan ti kanal. Ibagam ken ko na at tarimaan ng tayon tao. Kaano tungay kap? Basta madanon tulata. Damag nga minadamag ni Tata Badong. Nakulit da dya akong parik. Ngarod kapitan. Iso asyak, lik-lik-likak ang masabat da dya pare badaw. Ura kumpare kamay. Jakat nga agsabat kami, ta nagkulit. Panagtutudon kagawad. Madanagan akman daytoy kanal asaan pa yan alinisan? Saan asyak ti pangibagaan nyo iti dayta takagawad aklaeng. Asino ay tirumbang apangibagaan me? Ay kani kapitan Saan namat kanong asikasuin ko na ni Tata Badong? Isungarod dayta. Panagtutudo nga minan. Nakaamak ti malayos. Inteng, natarimaan mo dya paglutuan. Nabambanuga ka nagapo iji barangay hall. Aya, Aya nga. Bay anak nga ginana. ay katuan ang arod. Agin na nakalat tangarod dita. Papanam, maribanang. Inakman mang restaurant. Ay, hindi. Ano ti kwartam Ay, sa anak nga na makaluto. Tanapirde dya paglutuan me. Ipatpatarimaan ko kaniinteng. Ang di namot asikasuan. Ay, uray gayam iti balayaw. Kastalat ta ti ugali ni kapitan. Ay, katuan. No adda pangibaunak. Tisungbat na, madamdama, aging ga adinan aramiden. Ura iti barangay, Holmaray. Nagado ti proyekto asaan na amaar-aramed. Isa mapanak mang restaurant. Makaamumutan iti kanan na Nasaya at may, nagsabatan paray. Masabot ko na iti kumpare ka nagkulit. Lik-likak man nakasti. Ay paray, Martakat papanam ti ngay. magna- Aguray ka paray, aday bagbagak. Paray, aguray ka. Nakitak mo't anang likaw ni Kapitan. Talaga gaya maliniklikan na ka. Nagapapura anag na. Kaya't kung amin nakasarita, may naig ijay kanal. Aywan man Tata Badong. Damagam no kaano da nga ipalinis dya kanal. Kasano kasarita, kitidiag sabat kamay. Liniklikan na kadagos. Tumulong tayo matkat no kasapulan. Ay talaga mo't at tumulong tayo.
Angam nasken nga idaulwan ti barangay ti panaglinis. Liniklikan na ka talaga. Kasano ngay nga tan ang makasarita na ita kumpare. Limabas ni Maribanang itay dito Tersina, kapitan. Sa dino tinapanan na. Aldawon ngam sana naglutaw. Kunana mo't apapan ka numang restauran. Kasano akon ngay? Bagbagi nalat pampanunutan naan. Adda ka no ipatpatarimaan na ka, ngam di mo ikan kanaw. Kunakmat kan ko na amadamdama. Saan kat na makaururay? Damdamagan pa'y dagiti bumarangay, no kaano tayo nga ipalinis dayta kanal. Sino timang damdamag? Dadya akong parek nga agin lalaing. Saan lang nga iso, kapitan? Aduda amang damdamag. No agdamag dapay kan ka. Dahito iti isungbat mo. Anya, kapitan? Linisan tayo to dayta kanal. Tidakkel asaludsod. No, kaano tayo nga agpalinis? Kaano nga ta? Inton bigat, inton umay alawas, wanaw, kaanon tao. Pampanunutak pa no kaanaw. Di ka agapurata saan apumanaw day ta kanal. Simbangpat kagayang banbana nga napan ng restaurant. Ay katuwan ay na nab sugak inteng. Nata umisem-isem. Kasano ak nga nabati dito'y balay. Ay ka mabisinan ka magayam. Siyempre Ay, namin anon nga imbagakken ka at tarimaanam di paglutuan. Angam dinak matikas kaso. Madamdama ka, madamdama. Mabisi na kaon. No kayat mo timangan, tarimaanam di paglutuan. Itan no kayat mo timangan. Agtudon sana. Ay sos, nagpigsan sapay daytoy atudaw. Di ka madanagan ta sumardeng daytoy atudaw. Pasardengam? Muna! Denggam. Todo-todo sumardeng ka. Agsardeng ka. Todo-todo. Ay, adamot ang nagtudaw. Ay, isardeng magkagkanta inteng. Tama nga, no aglayaw. Ay sos, nakaamamag. Di mo la sumardangan dito daw. Mangarod kagawan. Kasanungatan no aglayos dito'y barangay. Ay sigurado ang mapasamak da ita, taning. Saan analinisan ti kanal? Nga rod. Hindi pa lang imbaga ka ni kapitan. Ay oras siya, imbagak mo't kankwana. Ay, tulungan na kami man! Apay, adya tinapasamak. Nalayos kami! Ay, kunakon ka. Nagngaton ti danon! Inteng! Inteng! Agreeing ka! Ay, Di nakriingan tayo maya titagtagain na pa. agreeing ka kunakmag. Mamaya ka di. Na, bumangon kan. Nalayusan day ti barangay tayaw. Nalayo sa sasawap. Bumangon ka at kita taglawlaw. Kasano analayos ngay? Nalayusan dito yung barangay, paray. Saan apod no? Tagtagainap lang na ito'y. Riingan nakman paray. Anya tagainap may bagbagam. Apay, di mo maklaw na nalayos dito yung barangay nga idadawluan. Saan mo't na malaylayos ini Una, kasan pa lang nga barado dahil kanal iday. Di kanal ti makagapo. Ay, saan mo pa nga amaw? Naudi kan ti damag, paray. No amukla ko ma. Hindi pa nga imbagami king ka. Ang saan mo mga ikan kanaw. Malmusak sa matan. Kasano amalmus ka? Malmusak itinakaro abain Makaungat akon! Ayan na ni Kapitan! Ay sos, apay makaungot ka. Binaybayan gayam ni Kapitan daytoy barangay. Ayan na dayta Kapitan! Saan ka kadingagung ungay? Apay alapdan na kagawad kat makaungungatak nga rod! Ipospon mo pa lang ti agungot na nalayos tayon. Ay! Saan ko mabalin nga ipuspon ti panagungat ko? Saan ka madanagan? Ta planuan ming opisyal na ita panaglinis iti kanal nga reklamo yaw.
Idi kumapay aplinano yaw. Ingarod kapitan. Isungarod ang makaunget akon. Ayan na, day ta kapitan. Nalayos, oray dito'y tersina, kapitan. Iso asaan ako na makalakaw. Wala nga raw. Itama pa na pasamak te kastoy. Saan mo't kat kumaamalayos na ito'y barangay, no nadalusan jay kanal. Iso nga raw te aramidin tayaw. Itantantan mo tuma nga main, kapitan. Kunak ano, saan pa nga agtudo? Kasano ako na makalako no kastoy laang. Hay, basol mo na ito'y, kapitan. Na, tapabasulan na din. Madamdama ka ngamin ang madamdama. Iso aday ta, nalayos tayaw. Intayon pagtitinulungan alinisan ti kanal. Mabalin na madamdaman taon, kapitan. Apay ang madamdama? Katno kasta kamot idi. Kanayon na madamdam at isong bat mo. Saan ang mabalin itan? Masapol nga alerto tayo. Itatayon ang mapan. Masadot kami pala nga kakagawad, kapitan. Na. Sa madamdaman taon. Insamat paribadong da ito'y masabat ka. Kasaritak man. Paribadong! Ada pa na. Na, adala ibaga. Ayawan oras ka. Wait a minute. Madamdaman taon. Ada pa na. Mabalin na pagtitinulungan tayo alinisan ti kanal, paray. Ha? Ay, masaduta kon. Na, Ibagbaga kaming kay day. Hindi na magkaikan ka no. na. Masaduta kon. Awan nga ron maayabak at tumulong. Way, takas na kami ti ugalay, pare. Si kalang ti kumpare anam na maak at tumulong. Kahit adatangdan ka. Hindi tamo ti pagalistuam. Naawan tangdan ka. Ay, kaya kaya ti tumulong Sige, tangdanan ka. Minta ka raw day. Aggunay tan na dagaws, pare. Kapitan, tataba daw. Inlutuan kayo iti meriendayo. Takaasi kayo may tamang linlinis dito'y kanal. Ay, nasayaat man. Tanay, mabising kami ito kumpare. Dudwa kami lang ka ni kumpare abadong amang linis iti kanal. Saan kayo madanagan, pare? Tagaputaw nakita na kayo, nagiti kabarangayan. Sumarunudan nga may tumulaw. Mayat ah. Nagsayaat man nukas ta, pare. Umayda inton madamdama, kapitan. Uray nila kay ko. Umay matumulong. Mabalin ti umay makimerinda. Umay kayo na, kagawad. Ay, kat tumulong kami ta. Katuboy. Angam agmerienda akpay mo na. Iyo pa yan mo, tulungan da ito'y kapitan niyaw. Ala, lakayan. Naasa anak pa'y but unay ala kay apare. Kapigpigsak pa'y lang. Mala, pag titinulungan tayo nalinisan da ito'y kanal. Tapno malpasay. Apay anak kasukat ka. Ay, mapanak gaya mang restaurant. Agluto kan dito'y balay. Ay, kasano ang makaluto kat di mo pa'y natarimaan di paglutuan. Anya saan? Ingkagamin kitaan Natarimaan mon? Inaramid ko pa'y nga automatic Ingkagamin kitaan. Na, automatic matan tigunay mo inteng. Simpered Narigatan ti mabisinan. Napanan ka di da kapitan kan kabadong, Maray. Nuni ba daw, mapan ijay kabagyan na ijay ilukaws. Jak amu akin ni kapitan no napanan na mo. Kunak ano may sa ti papananda, tanagkuyog damot nga mina nakita kita'y bigat. Nagkalugan dala siguro iti tricycle. Gaminton makadanon da ijay ilay. Sabalin ti turungan ti tunggal maysa. Kunak lakit din may sa ti papananda. Adapay kat bagda Nuni ba dong akit lupot ti linaon ti bagna. Pagsukatan na, Maray. Apay nabayag ka na panakitsinda. Masurunak kadagiti tricycle driver. Dandani didak ilugan. Tapay adida ka ilugan. Kat agplete kamot. Ay, jakman ammo kadagita driver. Ibagada saan da pa'y ngagbiyahe. Inton adda umay. Ilugan da matida. Iba atidak mat. Ne. Apay ngay akasta. Aguray man. Tamapanak to je paradaan.
Idamag ko, no apay adida ka ilugan. Nang runa day jay at Chief Kwarog. Kunana asan nga iso tinakapila. Idi aday may atalo. Inlugan na ida sa nagandar. Apay nga kasta. Inak to ije barangay hall, tay bagak day tang aramid day ije a driver. Chiptanod pay mat nga raw. Nay, apay anak karupangot ka bigbigat si Kaamado. Kaya't ko nga ireklamo ni Chiptanod ni Kapitan. Ha? Apay tayo reklamo ni Chief Kwarog. Anya nga iti madi nga inaramid na. Ay kan may sa awan pa'y ni Kapitan. Adda na panan na. Inak imbaga kadagi tinaka-duty ije barangay hall. Taapaman na sumangpat ni Kapitan kat aksyonan na. Adda kan kadayta. Ang kayat ko man amaamuan no anya ti madi nga inaramid ni Chief Kwarog. Agpili nga miniti pasaheros na. Naaldawan asimangpat ni Dalyang asawak, tadida kanuin lugan. Kasaritak to man nga rod ni Chief Kwarog no apay nga agpili da ako nam iti pasaheros. Saan narumbang da nga aramid da? Anya jay ko na mareklamo amadaw. Awan pa'y mat ni Kapitan. Dagiti driver ti tricycle. Apaka ibilangan ni Chief Kwarog, kagawad. Pakairamanan ni Kwarog. Mapay aya. Agpaysuday ta, kagawad. Apaman ang sumangpat ni Kapitan. Ibagayo ti reklamok. Tapno iso ti umuna nga aksyonan na. Ay, sige. Anya nga roday jay, ta ibagak to ni Kapitan, inton sumangpat. Agpili da ngamin iti pasaheros da, kagawad. Saan kumamat akas jay Agpilay. Na, itala ang amangag ko, nga agpili da iti pasaheros. Maday, no agpili da iti pasaheros. Ay, saan arumba nga agpili da iti pasaheros da? No adda kwarta ti daduma a pasahero. Addamat kwarta ni bakit ko apagplete na. Chief Kwarog, apay nga agpilpili ka kano iti pasahero. Agpilpili kaya may. San mo ta? Kayat mo asawan, aglaslastog ni Amado. San mo ta nagparpara kanyak ni Amado Jay kano asawa na, ti saan mo akayat nga ilugan. Apay nga'y, adi mo kayat nga ilugan ni Dalia. Kasanaw, lugi ni Gusyaw, no ni Dalia ti ilugan maw. Danda nila unan ti tricycle day jay adabyana. Dabyanan ayan ni Dalia. Katuan may. Okupadoon na ati tugaw. Awan pagtugawan ti daduma. Iso alugi ni Gusyaw. Nagnihina ti gasolina. Anya ka diti imbaga jay lalaki apimanaw maray. Ay na, inreklamo da, dagiti drivers kano ti tricycle. Apay kano dagiti drivers ti tricycle. Adda kano kay kayat da nga ilugan. Di da kayat nga ilugan ni Dalia. Dayta ti kuna ni Amadaw. Kasano, kat saan lang aduble ti bagina. Triplin sapay kiday. Dandan ni saan amakaunag iti tricycle. Ay, kastaya. Ay, nabayag ajak nakita ni Dalia. Ay namaray, kaslanuang samot ti bagina. Ay, nagdakkel lang arudan, naglukmagpay, kaslapay masikog ti itsura na. Isomot lagayam adida kayat nga ilugan. No siyak met ti driver iti tricycle. Jak met kayat ama flat tire ti lugan ko Delikadaw, nagngina lang arudan ti gasolina. Kasanungay nga ta amarisot dayta a problema. At dangag paiso kalintagan dangag papada. Umno ti rason ti driver. At damot kalintigan ni Dalia nga aglugan. Gaputa pasaheros ka nga raw. Sanayon na makabulos diya kaldeng. Ingkaila ko ijay ili. Mangarkila ka iti tricycle. Wala. Imbag ka tada pakitsenda. Awan pa'y iso amin dita kusina ako nak. Inak nga rod iguyod ditoy. Tao kodam amapan ila ko ijay ili. Ang kasanon, no di da ka manan ilugan. Saan ang mabali na didak ilugan? Pasahero sakmat. Agplete akmat. Malang rod. Inak nga rodan iguyod ditoy diya kaldeng. Agawaam tanay umaldawan. Amangan no ado tila ako akalding ija ili. Nalakanto ti tawar dano ko Malang rod. Agrubwat kamot ten. Huston to, no maisangpat ko diya kaldeng.
banos mat tinday ito akalding. Nagrigat mat nga iguyod, tagumuyod mo. Wala nga raw. Tay tulod kay di paradaan ti tricycle. Amangan pa'y kid din no makabulos. Alaman nga rod. Unay mat ti atap day ito yung akalding. Kaslasan ang nakakitkita iti tao. Kasana kat man-mano ang maisalog. Kanayon mo't ijay bantay, tawan mo't makan na ditoy. Talaga kidi nga atap ti pulina aday ito akalding. Apay nga iti daduma akalding akanayon iti bantay, kat saan mo't akasta ti kaatap da. Nay, apay, pangipanan nyo dita ukod jo akaldeng. Mapanman ilako ni Dalia ijay ili. Imbag lang at dapakitsinda. Nangina ita ti kaldeng. Nangruna ta kabayan pa'y gayam. Mabalin a pangganakan. Pangganakan me. Nga masapul nga ilako. Takasapulan me matikwarta. Ay katun isongarod nga agtaraken tayo tapno adda mailako. Malang raw. Panawan da kan ditoy. Sige nga rod, ta inakmamot kitaan dyan nuang may jay turod. Jack pa'y napankinita ka. Nay, apay nga, hindi nakita dagiti kakadwa ka driver na sumungat ni Dalia. Nagabanti da nga oray ang kargada. Jimkwaro, Ay, kabit lang. Ha? Aglugan ni bakat ko. Ay, saan mo tasak tinakapila? Urahin nyo lang hindi sumangpat at tricycle. Na, kasano kat aldawan. Kasano pa'y ngay ang malako ti kalding alako na. Sikan na ti pagluganan na, Chip. Ay, ilugan na pa, pati da itadakalakal da, eh. Ay katuan mapanangarod ilako jay ilay. Ay, kasano nga roditan? Just kikit da, eh. Na. Ay, ilugan mo kit din, ni bakat ko. Maray, rumwar ka dita tirsinam, ta kumita ka ijay paradaan. Apay ka di maray. Anya aya ti kitaan ta dita paradaan. Rumwar ka nga road. Kasla agrin nikyar da amado ken kwarog. Ay, kasta aya. Sige. Umay kan, denggen taman no anya ti pagrin-rin nikyaran da. Mala, mapantangarodon maray. Kartingan ta tapno mangagta no anya ti parikot da. Sige maray, kasla makapungtot ni amadaw. Apay, anya ti parikot ditoy. Anya ti pagsinsinong batan yaw. Kasano, kat di na kayat nga ilugan ni bakat ko, kakawad. Kasano ang malako na nga, tikalding me. Di mo ka di kayat nga ilugan, kwarog. Kasano mat nga min kagawad? Nagngina ti gasolina. May sa ti pasahiraw. Ang mga numaplat pa iti tricycle kaw. Mangin insulto ka kaday? Ay, saan ka ngayon insultuan? Nga, mano ka di ti kilom? Kurang mata 200. Oh, kurang nga 200. Ngam ti pasahim kat para may sa tao lang. No sa bali a tao, sagsi 60 kilos kat talaw. Talo a tao ti pasahida. Lugi akon ken ka. Mabalin ti makibiyang iti saritaan niyaw. At dala kayat ko nga isingasing, no, kayat yaw. Anya ka di daytana na tuyang. Ibagayo lang, baring makatulaw. Nilaengan amado ti agudong nga aglugan, ta iso ti mapan aglakaw. Maawatan tayo kumamot ti sasaaden ti driver. Maluging agpaisaw. Kastalangin ti aramiden tayaw. Kasanungay, kat makitsindak mat nga raw. Nungay maplatipilit ti tricycle ko iti dalan. At di mo malako ti kalding mau. No kasta, kayat mo ti agbiyahe no ni amado ti pasaherom. Huna ta nalaglagan. No si kakat nadagsun ka. Kasla ka dagsun ti talo a tao. Nga may sama taplite. Napandan, Maray. Nalaing ka nang gisingasing ani amado ti agudong saan kat ani Dalia. Kasano mo nga min adi agriri dagiti driver. Kat kasjay mo ti bagina. Awan pagtugawan ti daduma. Pagmadyan ti oversize ti bagina. Nuubing pa'y ti tao. Nag-cute akitaan no naglukmag. Ngam no dakulan, saan na na-cute? Kas kumakan ni Dalia, numagnakot agyud-yud mutan dagiti tabana. Wan nga road. Uray tiyan na. Ay, saan mo't apananguyaw ngam.
Ay, nukas giant ti bagay, ay ka iremedyo mo na ati agdayet. Oray siyak met agdayay para iti pagsayaatan ti saluna. Ada kadila ko makalaman say kagawad. Adamat, anya nga iti kalaman siyam. Agkalamansi akman. Ken agwatwatak. Tapno mabawasan ti taba iti uneg ti bagik kagawad. Ay nasaya abday tang aramidam. Pagsayatan ti salunat mo, no mabawasan ti taba di tabagem, dalya. Barang didak itarayan dagiti driver ti tricycle kagawad. Ay, saan mo ka di amarik na? Nadagsan ti bagem. Ay, mariknak a kagawad. Masanutak ako manutay tan nadagsan ti bagik. Kanaayonak kami na nakailan tan nadagsan ti riknak. Ala, rugyam nga rudan ti agwatwat, tapno maikatan ka iti taba di tabagem. Inaldaw kamutin nga agjagjagay dalya. Ay, wala na. Kasano? Kabutang dakma nga minon nga ilugan dagiti at tricycle na. Kasanaw kat malugi da mo balasang kaw. Mayat day taagjaging tapno makaginawa ti bagay. Ay, wan nga rod. Limag antibagik nana. Nalaka akon nga gunggunay. Ay, di da kanton liklikan dagiti tricycle drivers. Ay, ipakita kadakwada kabailak tagpakutong nana. Una, pagsayaatan mo ilaang numabawasan ti taba di tabagay. Asino ka itayon ato manaray? Di na ka din mabigbeg. Siyak ni Dalia. Anya? Si kanidalya, adabyana? Wan, dakkel ti nagbaliwan ti bagik, manipod nagdayetak, ken kanayon ti jogging ko. Mabalin mo't gayam nga agbaliw ti bagay no ikagumaan abaliwan. Wan nga rod, nakatulong kanyak, di pa nang liklik dagiti driver ang mangilugan kanyak. Ita, di da kan liklikan nga ilugan, tadakkel ti nagbaliwan ti bagay. Mabalin mo mat siguro ti agudong. Saan ka mat nadabya na? Mas daw da siguro ang makakita kanyak. Tadyak nagpakpakita dita paradaan ti tricycle iti sumagmamano a bulan. Saan ka kadianag na ijay, dinagjaging ka? Sana, tamang ano damang kantsaw kanyak. Iti sabali adalan tinagjagingak. Adulakit di ti maklaat, no agpakita ka iti kaaduan. Masigurado ko na didakliklikan nga ilugan. Isumit lagayam anak karikap ti tersinam. Tadda ka dito'y paradaan ti tricycle, maray. Agudo nga, basitan ti lakok. Inak man agsakada. Ha? Pudno ka diti makitak, maray. Kita man ti sumungad. Ni kadidalya day tawon no, kabsat na. Nay, imisemut anak kakita ka data. Ay, nilakit di dalya day ta. Kimutong mat, pimintas ka. Umunag ka na, day. May salangin ti kurang kat mapahanain. Ading kun kunamat kanya kon, Chip. Ha? Manang dalya? Si kakatinday ta? Uy na, nagmayat matan ti pamagame. Mala, lumugan kan, manang tamapantayawn. Sorry no dinildilaw kay day. No dinak dinilaw, sa anak mo ta nagpursige nagpakutong.